Sawadee ka, sir. Sawadee ka. Wala pun may sawadee ha. Wala ka sa sa gispingan ng ini. Wata na sweet, tura ba putine. Kabalo marang. So, sawadee ka, sir, means greetings from Thailand. So, since we are featuring Thai food, so yeah, that's our welcome greetings. Nay, Thailand ko no, nang ngatahin ni San Juan Sikihaw. Ito yung... Tay siya no, di siya naman nagoy tamad iningon anak kay naadya tahaning kinatsadaan nga Chief Charlie Tay Ristobar. Manglingkod dalaman usa taragwa. Oh. Dili lang papalihog, sir. Ma'am, excuse me ma'am, pwede mo request og taas-taas nga bangko kay mo magmubo imong kauban o pili ka abok ng lamisa. Sige, panaway rin mo. Kung mabusog man mo ana. Sa day kalibre ana, di ba ka? Magkakutoy lagi mo raon. Ala, kaluoy tawon. Sir, na available nga high chair diha, sir. Ay mo ti katawan, agnugal-bugal mo na Enzo ha? Ayaw mo ito og minoo kar mo ka-order na tain eh? Excuse me, ma'am. Mga migmino, ma'am. Jesus, kantahan yung like na. Matay, sumbok raman eh. Walay remote ma'am. Dili, sir. Food menu na namo, sir. Diha mo mupili og Kanta ma'am. Hani mi mo pili og Happy New Year me. Promise me. I love me with all of your hearts dire, ma'am. Mo gina akong pinaka-favorite nga kanta. Team song sa akong lulog-lula. Ay, dili, sir. Diha mo mupili og klase-klaseng pagkaon. Sure man ka kay ka mo libre na. Wa mo kalakin sa galing ko hiiring taas nga bangka. Nakaminus mo na ka. Natay mo. Basta kay lingkod hiire, ako'y bahala na. Pag sa plug mo na ako ani akong gibitbit nga plastic. Sige, ikaw na bahala. Okay, I will mark your word. Excuse me, ma'am. Yes, sir. Ano may napilian, sir? Nasigo rin ako, ma'am, with threesome. Kiring, kuha na kuha ma'am. Thai spring roll with blue job. Ako ma'am kay spicy chicken wings with French kiss. Ako ma'am, crunchy fried shrimp with iniwan shots. Ang ako ma'am kay chicken pinang curry and pack me harder. Unya, imo Ay, order sa food ka. Ay, ma'am, kana ko ang pinaka-best seller. Diya, kanang free water. Matay! Nalisod mo na. Ga-order tag kinadagan ang kaazo unya siza priutira. maulagay. Nan barato raman unta. Nya wa puta ka dala kwarta. Gani sigurado kasi anay. Oh, sigurado lagi na. No warriors. Taghugas nun mo plato ron. Ako aron basura. Sir, mo repeat order ko, sir. 1 nasi goreng with threesome, 1 Thai spring roll with blue job, 1 spicy chicken wings with French kiss, 1 crunchy fried shrimp with iniwan shots, 1 chicken pinang curry with popcorn harder, and 1 free water. Yes! Kagamay ra ka ayo ana. Ibundak na hiring lamisa. Sige, sir. Ako sa prepare, sir, mga 15 to 20 minutes, sir. Thank you. Bambam na.
Bari ni tukloy kay mininita. Mo lagi, babayro na lagi nato na. Oh, way blima na. Ma'am, bells? Excuse me, sir. Here is your bill. Ama una eh. Pasti lang. Hiso! Jesus, asa ka lang bayad ng buwangan. Ako, kaso, hindi ko siguro mga na tayo. Ay sa no. Asa man dito to si Simon? Murag kulang man tahiin eh. Karon pa jud ko kaabot, boss. Naglagan ko gika klase. Nakaabot pa ko ninyong kaon. Oy, timing good ka ni salad. Kaon sa ihiire kay magpahimudlay mi ito. Ug paninglan na ka, asampitan na ngala na ako. Ayaw usbahan ako. Ayaw usbah. Oh, sige boss, sige boss. Mukaon ko boss, gutom kayo. Kasabot man ka. Sige. Oh, sige. Hala mo ka mo ha. Hari nga ta. Ikaw na kaya. Dagan na ka bro. Oh. Sige. Abhab dapat sige nawa. Anay, kay wala man nila giinom ni ilang gi-order nga Long Island iced tea. Very good. Di pa oh. Ay, usa man to di ma'am? Usa na siya sa among notice screen, sir. Threesome. Ha? Threesome? Familiar lagi. Pwede pa isa oh. Kani ma'am, usa man po ni ma'am? Ay, kana siya, sir. Mauna siya among iniwan shots. Ah, ini one shot. Bagay ra po din ako tuod na eh. No? Nice siya. Masag nakakantag binaliwala. Yeah. Kani po siya ma'am, saan po ni siya ma'am? Mausad na among French kiss, sir. Hala, Prince kiss? Di pa niya ara eh. Iniwan mo rin, niya kare makainom ka, napay kiss. Ba? Nice. Kani, murag lami ni siya. Saan po tawag ani ma'am? Ah, kana siya, sir. Mauna siya among pack me harder. Kani, pak mi harder. Laat. Sarang jud eh. Isog jud kayo kay harder yun. Ya karing nahari ma'am, usmi ngalan to ani ma'am? Mauna atong Calgonet bomb, sir. Ah, Calgonet. Ah, nice ya, nice. Kari ma'am? Usa man ni ma'am? Mauna siya among blue job, sir. Blue job ni ma'am? Ano, susuloy ano? Blue job di siya. Gausan ko. Singot. Karon kay katong isa to nga nalingaw anang blue job ug pack ni harder. Kay wa matay mga kwarta wa tay kabayad. Ha? Wait, kwarta? Mag-ihap na ako 1 up to 3 manalagan ta. Sabot mo? Daan pa lagi ka, wadyo kwarta ning tauhan eh. Excuse me, sir. Mabayad na ka, sir. Kaya naglampaw naman tayo ng mga kauban. Ha? Wa pa rin ni bayari ma'am? Ay sa daw? Tol? Kasabot mo? 1. Oy, oy. Pilar! Nay! Asan to? Par! Okay na ka, sir? Kaning kuan ba ma'am? Kaning pwede manghugas ako ma'am?
karon sa Chip Charlie Thai Restaurant. So, gani siya makita ni siya diri sa Maite, San Juan at bang sa San Juan Baptist Church. Dapat ni siya sa Marco Polo at bang ni siya sa Checkpoint diri sa San Juan, diri padulong ni siya sa Kapilay Spring Park. So, kung namoy time guys, try to visit Chip Charlie Thai Restaurant. Chip na. Oh, Chip Charlie is a slang word na katong mga kusog mo save ba? Budget. Na good way for. In a Mga good practical. Yeah. So target is other backpackers. Mga barato dyan kayo sa ngalan palang daan. Yeah, so come and visit us now, and we are very in a affordable price. So, balik ka mo direct kay so, dali na halin yung ilang mga pangluto, gagalin ko sila halin mo. Gawas nga barato ilang mga pagkaon, lamian. Ngalan pala sa ilang mga product, makadangin na. So, thank you so much everyone for coming, especially sa mga Secure TV. Thank you so much guys sa inyong pag-support. And also to Mary Queen from Team Maras and Noel. Thank you so much po ninyo. Happy Kuya, thank you, Jedo and Macval. And to all our regular customers from different places, though we are in the midst of pandemic, however, daghan na dyan pong muan hinamot dire. Hinaot nga magpadayon mo ug balik-balik dire. So from anywhere in Siquijor, daghan kayong salamat sa suporta. And sa mga wa pa kaari, try our foods which is authentic by our chef Alma, which is the owner of the Chip Charlie Thai Restaurant. So yes, see you guys and try our Notice drink. So we have signature here in Chip Charlie. So very affordable guys and good quality. Thank you so much. Alin mo? Sakto na to. Visit na. Alin mo?